Siyabingelela nabathandekayo nxa singena kusifundo salamhlanje okhuluma lani umfundisi uG Mlilo nginxosa engilabo bazivese. Mahla bezulu selamukela lonke kuzo zonke izindawo lapho elisizwa lisibukele likhona okhulumayo nguKlainos Maphosa. Siyathokoza ukuba lani esifundweni bantwana benkosi okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani sihlobo esithandekayo. Siyabonga ukuhlanganiswa esifundweni. Okhulumayo Ngesikhathi lencube. Asicimezeni lapho singena esifundweni. Baba ingcwele osekhaya ezulwini. Siyabonga ukuhlanganiswa kusona lesi sifundo. Sinxusa bukhona bakho isiqu sikamoya engcwele alubani sister teacher. Sengani Nkosi ngasikhumutshela sikuzwe kanengi uzosinika lamandla ukuthi nxa sisuka lapha siye kuphila khona lokho uzosilindele umbuso wakho zamasinyane sibe ngabasindisiweyo. NgoJesu ngiyakhuleka amen. 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 Bathandekayo isintu sakithi sithi sona indlela ibuzwa kwabaphambili. Amen. Isifundo sesalamhlanje sithi sona izifundo zesikhathi esedlulayo. Inyathi ubuzwa kwabanjani futhi Kwabaphambili. Kwabaphambili. Akusivulele indlela yokufunda kwekhanda amahubo ngu78 verse ka3 usiya ku4. Verse 3. Esakuzwayo lesikwaziyo esakutshelwa ngokhokho bethu kasizi ukufihlela abantu ababo sizasitshela isizukulwane esizayo ngemisebenzi emangalisayo kaJehova amandla akhe lemimangaliso ayenzileyo. Sisiyabonga bathandekayo njalo kusasizule injini yokufunda kwekhanda. Isifundo salamhlanje zihlobo zethu zizawuthinta izinto ezimbala kodwa okumqoka kuko konke yekukhumbula lokhu uJehova asenzele khona izolo. Ukwazi imbali kumele kusincede ubana singenzi amaphutha enzwa yilabo abadlule phambi kwethu. Kanti futhi okunye sakuthola ikuthembeka kukaNkulunkulu kuzo zonke izinto esizenzayo empilweni lasithembise zona. Asikhangeleni ke okufundwa kwalendiyana ukufundwa kwekhanda lesihloko salamhlanje amahubo ngu78 verse ka3 ka4 ake sizwe kwaba kulabo esilabana kuyini esikufumeneyo kunjena ukufunda kwekhanda ukuqhakatheka kakhulu kwembali. Mina mfundisi enguthola yakhona lapho ukuthi nxa sikhangele nje isihloko ukuthi kulezifundo embalini. Asengikhangela futhi kundinyana kwaziwa ngekhanda ukuthi silomlando ukuthi imbali leyi singasayifihlela abantwana sidlulisele phambili. So ngicabanga ukuthi khona kunengisa ukuthola esifundweni lapho sisabelana nxa sekutholile bese sizibuza ke ngomuntu umunye ngamunye njengezimuli ukuthi khona sithini ngabantwana ngalimbali ngoba imbali iqhakathekile iyo vele sinika ukuthi khona sivele singubani sivela ngaphi singaphi siya ngaphi singaso simbali lesiKristu sethu vele amboni Maphosa siba lesisinto. Siyabonga imbali kumanjani kumahubo ethu ukhona lokunye ukutsho ya ukugcizelela ukuthi imvelaphi yethu yesenza sibe yilokho esiyikho khona. So thina silapha ngifuna ukugcizelela lapha ngevesi esilithola ku Romans chapter 15 verse 4 ithi ngoba konke okwalotshwa kudala kwalotshelwa ukusifundisa ukuze kuthi ngokubekezela la ngokukhuthazwa yimibhalo sibe lethemba. Okay. So silethemba ngalokho esikubhalelwe ngokhokho. Libona ngani ukwazi imbali kusinceda ngani ukwazi okwenzakele izolo kulesifundo bani esingasithola ikakhulu kuna lamahubo esathi sihambe ngawo ahaya kakhulu ngembali kusinceda ngani? Kuyasincedisa kakhulu ekuthini sazi lapho uIsrael ayenza khona kuhle lathi senze kuhle. Alright. Kodwa nxa kukhona lapho aphambuka khona entandweni kaNkulunkulu lathi silungisise. Kuyasincedisa futhi ekuthini kukhulisa ukukholwa kwethu ukuthi nxa uNkulunkulu izolo wayenza lokhu la lokhu la lokhu ebantwini bakwaIsrael
phela uNkulunkulu esimkhonzayo nguNkulunkulu ongaguqukiyo nguyizolo la namhla kuze kube nini kusho ukuthi la namhlanje silesiqiniselo sokuthi nxa wakwenza endulo lokho esenzela uIsrael la namhlanje uyakwenza. Siyabonga ozongikhumbuze noma imhlabeleli oyehlala ingoma yakudala ngazi bisahlatsha wathi sekuphinde kwaba njalo lonyaka. Kwathi ngoJanuary silama launch ngivela eLupane ngananza ukuthi umgwaqo lo ulamagoda amaningi kakhulu amagoda esebekayo. Well indlela engincedile ukuthi ngivumele igonethi ihambe phambi kwami. Lapho behamba ivika khona amagodi bese ngisazi ukuthi hayi laphayana nizawele egodini. Ngibe sengivika nje bona sengibone ivika. Kungincede kakhulu ngoba ngisachanga ngagodi. Omnye umuntu uthi yena kuyebula ukuthi ulokhu ukhubeka lapho ukhubeka khona omnye umuntu ubona ukhubeke lapha la usiyaqhubeka kwaphana. Ngibone ngani njana lesitsho imbali le izasinceda singayiwela amagodini okwele khona abezolo. Ake sikhangele lokho. Uma ungena enkingeni kuyini okunye sikufundayo ngembali abantu abangene phakathi kwenkinga? Siyakhunjuzwa lapha mfundisi even singakhangela impilo kaJosefa ukuthi nxa uhlupho lwafika embalini ngempilo kaJosefa siyazwisisa ukuthi uzalwa emulini elesithembu anti lapha sifunda ngembali lapha ikhuliswe khona ulabafowabo kwakulenzondo ngoba lwana uthandwa ngubani ngubaba so kusifundisa ukuthi lathi singaphindisi kwele entweni efana nayo kodwa nxa singakhangela elinye icele ngoJosefa uJosefa wayezaba umhlengi kubafowabo ngoba ungasilo icebo labo vele ukuthi banjani bamthengisa so ngezinye indlela ukuthi sibe sifunda ngembali sithola izifundo ezisincedisayo lathi ukuthi lempilo zethu azisoze zihlale konke ku right ngemakhaya ethu that is kuyahlala kwelilanga impuphu ivuka ingekho le mali ingekho khona kuyana kuyasincedisa ukuthi izehlakalo empilweni zikhona kudinga ukuthi thina siye kumlimo simthembe ngoba yena uthembekile. Okunye khona lapho futhi mfundisi enguthola ukuthi khona uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wezimanga uzenzile izimangaliso endulo ungakhangela isikhathi esiphila kiso namhlanje abantu bensuku zanamhlanje nxa sikhangela itechnology lobucikuciku lobuhlobo unkanyankanya sokukhona sibona ngani esigabeni esihle kakhulu esimangalisa ukuthi lo nkulunkulu kasemdingi ikanti nxa sifunda imbali sathola ukuthi uNkulunkulu vele lasemuva le ubesenza izimanga ezedlule zakathesi ngakho ngicabanga ukuthi khona kuyasiphathisa ukuthi kungabi khona ongamangalisa kakhulu emhlabeni ongasenza ukuthi nase siphambuke lapho esivela khona lapho uNkulunkulu ngenosidalileyo afisa ukubana indlela afisa ukubana sihambe ngayo. Siyabonga uzabe sivulela u78 evesi ka9 leka 12 sisakhala ngembali sizananzela abalaleli ukuthi kusifundo salamhlanje lokho sasichiya ukuthi sidinga ukubalekela ingozi okungene khona abadlula ngaphi phambi kwethu lokunanzela ukuthembeka kwabani kukaNkulunkulu. Omunye wabalobi ukukotela lamhlanje uzabiza ngokuthanana lezi zimbali kumbe ngamahubo embali yosindiso amahubo embali kanjani yosindiso zingoma zembali kanjani yosindiso. Ngilombuzo engakavali lapha ongasincedisa ukuthi sizwisise ngcono isifundo lesi ukuthi njengoba imbali iqhakatheke kangaka kambe njengebandla lona iBhayibheli siyalibala yini ngokuhamba kwabantwana bakwaIsrayeli sikhangele njengomzekeliso imbali ngohambo lwabo siyabala yini sibuye sifuthi sikulethe kuthini kanti thina vele uNkulunkulu lokho asenzele khona siyatshela nabanye abantu kumbe siyabatshela nabantu abethu kumbe kuba yinto yethu ngokwenzakeleyo ngoba lapha sithola esifundweni saleli viki ukuthi imbali ilamandla umuntu engafika kwesinye isigaba esinzima nxa engakhumbula lokho uNkulunkulu amenzela khona kumbe
akwenze lomunye umuntu uzamqinisa. So ngichiya i-challenge ekuthini uqhakathekile ukuthi sibekwazi ukubala iBhayibheli. Ingabi into esiyithole eChurch kumbe esiyithole ezimfeni. Kumbe la khona lokho uNkulunkulu asenzele khona kasifundeni ukutshela abanye. Uzamqinisa omunye umntaka kaNkulunkulu. Ugatsheni utsho into eqhakatheke kakhulu bathandekayo. Amen. Ukuthi iBhayibheli siyalibala yini, siyalizwisisa yini? Yes. Indlela esibamba ngeBhayibheli njengebandla lamasabatha. Yeah. Silibamba sikholwa iBhayibheli silandela imbali. Sithi iBhayibheli ihistorically ngamanye amazwi. Isivezela ukungena kwesono. Imbali yokungena kwesono kwenzakala njani, kwathini ke. Ngelamhlanje sesikhangela kulamahubo ngo78. Kasibonela ubana uNkulunkulu uveza uthembeka kunjani kumahubo ngo78. Iziphi izigaba ezintathu kumbe ezine eziphawula lapha kule incwadi yamahubo ngo78 zilesifundo bani kulokho kuphindwa njalo? Akusifundele ivesi ka9 uzefika evesini ka13. Verse 9, amadoda ako-Ephraim loba ayehlomile ngemitshoko afulathela mhla welanga lempi kabasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu bala ukuphila ngokomthetho wakhe. Bakhohlwa lokho ayekwenzile izimanga abayetshengise zona. Wenza imimangaliso oyise bekhangele elizweni laseGibhite esigodini saseZuwani. Walwahlukanisa ulwandle wabahola bachapha. Wenza amanzi ema aqina saka njengomduli. Nansi indaba. Kule mbali bani esifumana lapha ngoIsrayeli ku78. Yes. Mfundisi, lapha sithola uNkulunkulu othembekileyo ekugcineni isithembiso. Uhlupho engiba lalo kumbe uhlupho esiba lalo njengabantu ukuthi siyakhohlwa. Ngoba lapha sifundile ukuthi abakhohlwa. Isikhathi esinengi okwenza umuntu akhohlwe angadla sutha sometimes umuntu yakhohlwa. Ekhohlwa ukuthi uzalamba futhi. So ngeke uthini kubabukeli labalaleli kwesinye isikhathi umlimi asenzele khona izolo. Singayekela ukutshela abanye njobana kuyimbali. Sesikhohliwe lokho asenzele khona izolo. Ende khona apha ekukhohlweni kwangikhona singakhalela vele uverse 1 nxa iqalisa uthi khona bantu bani othahlaye bani bantu bani zwanini ukufundisa kwami lilalele amazwi omlomo wami. Abantu abakaNkulunkulu uIsrayeli nxa wengakhohlwa konke kongamelanga ukuthi akhohlwe ukuthi thina kade vele ngokabani ukuthi uvela ngathi vele impilo yakhe ibanjwe ngubani lokuthunganyelwa kuvele ngathi. So ngicabanga ukuthi khona lapho iliphutha esikasilezi njengabantu ukuthi sizile wathi vele singobani kanti sikhona apha nje ngenxa kabani ngoba singalibala khona lokho yikulahleka kwethu. Chapter 78 njengoba bekhulumile lapha umaphosta lo Mandlo. Yes. Ithinta ngokuthembeka kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile izikhathi zonke. Ngokuswelakala kwenhlanhla kuvezwa futhi ukungathembeki kaIsrayeli. uNkulunkulu uthembekile ngoba ugcwalisa zonke izithembiso. Amen. Kodwa ke sithola ke okungathembeki thile okwenziwa lapha ngoIsrayeli okubangelwa ngokuthintwa ngumisi sincubela ukukhohlwa lokhu uNkulunkulu asenzele khona. So uchapter 78 ukhuluma ngezigaba ezintathu. Ezabantwana bakwaIsrayeli okwakuqala beseGibhite. Okwesibili sebeseKhenani. Okwesithathu ngesikhathi sikaDavid. Sithola bengamlaleli uNkulunkulu. La nxa uNkulunkulu wayebenzele kuhle nxa siphuma eGibhite laphana siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wavula indlela olwandle olubomvu. Bonke bakubona ukuthi uNkulunkulu ovulile indlela. Phambili sokulohlupho olwamanzi. Bayakhala kuNkulunkulu sebekhohliwe lokho uNkulunkulu abayenzele khona. uNkulunkulu wavula idwala amanzi aphuma. Phambili futhi bayakhala kusela kudla. So ungathi uyananzelela uhlupho lwabe ukuthi bayakhohlwa lokho uNkulunkulu abayenzele khona izolo. Nxa sebekulunya uhlupho sebethandabuza
ukuthembeka kaNkulunkulu ngokunye engikutholayo lapha lapho futhi ugachena nti ukuthi bese befuna intando yabo ekhona intando kaNkulunkulu ngoba sitho ukuthi khona ngaphansi xa ufunda uchapter 78 ukuthi bafisa ukudla ukufiswa yibo ikho abaqasa ukuthi bakucele kuNkulunkulu ngoba ngonanzela liphutha after silalo njengamaKristu aphila ensukwini zanamhlanje ukuthi kwesinye isikhathi sifuna okwethu esikufunayo thina loba ngikhuleka ngicela mina okwami engikufunayo ukuthi nxa wasahamba ngalana indlela uNkulunkulu hayi kase uNkulunkulu ndahlela igama ikanti ke uNkulunkulu akudingayo ukuthi khona thina njengabantu bakhe njengoba singabantu bakhe senze okufunwa nguye sengane ngasiphathisa uNkulunkulu sonke babukeli labalaleli khonapho ke sifuna okwethu sifundane ngaye uNkulunkulu bemenza konke khona okwesifunda ngakho kumahubo ngo78 kuyini sifunda ngaye uNkulunkulu Mfundisi esikufunda ngoNkulunkulu olothando obekezelayo okudingakalayo kithi nxa sifunda uNkulunkulu ngifuna ukungezelela lokho engikuthola lapha ukubana lathi kumele singazenzeli okwethu kodwa siyame ikakhulu ezintweni zakomoya ngoba sithola ukuthi abaqhubeka njengabantu besenza ubuqholo so kudinga lathi ukuthi singabi ngabantu abayenza ngabomo kodwa sidinge ukuthi umoya usivezele ukuthi kuyini okumele sikwenze kumbe sikhuleke kuNkulunkulu ngicizelela khona uthando lokaNkulunkulu luyamangalisa ngoba ngabe uNkulunkulu wayengumuntu njengathi sure evulile indlela abantu bonke babona emanzini abantu bese befika sebekhala futhi ngendaba yamanzi ngiyimi umuntu sebeli ngangizazonda okunye okumangalisayo mhlawumbe ngizimisele ukuthi ngihle ngibachithe kodwa ke uNkulunkulu lapha uveza uthando lumangalisayo uyababekezelela akudingayo la kufisayo ukuthi baze bafike ekwazini lokuboneni iqiniso ukuthi uNkulunkulu uthembakele sengizwile ngoIsrayeli lokubana wayesiphatha ngayiphi indlela sengizwile ukuthembeka kaNkulunkulu lanxa singazange sajula kangako ngezono zabo ezokungalaleli ezokweqa umthetho lakho konke lokhwana nxa sesikuletha eduze kithi kuyini esikufumanayo embalini yakoIsrayeli kwesethu isigaba kambe kasiweli emagodini afananayo na lapha sinanzelela ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu namhlanje njengebandla singakhohlwa lokhu uNkulunkulu asenzele khona sisengozini yokuhamba emanyathelweni kaIsrayeli okukhonona ivele kukhonona kuba khona kakhulu kade ngingathi ngibuze umuntu wakwa admitwe esibhedlela ukuthi kuyini okwamenza waphuma khona phana balutshwana bangaba bazi uNkulunkulu ukuthi mina ngile medical aid ngithi ngilabo odokotela abaphakemeyo so kwesinye isikhathi nxa uNkulunkulu esibusisa akasibonto uNkulunkulu osibusisileyo yikho kusiba nzima ukuthi nxa sokuze olunye uhlupho sinanzelele ukuthi lwana uNkulunkulu wangikhiphayo ngiyabe sengicabanga ukuthi maybe imali yami yona liyana ngenxa yokuthi ngile mali yikho ngiphumile kulolwana uhlupho so udumo kalubuyele kuNkulunkulu ezikhathini eziningi yikho lapho esiba le challenge khonapho Gacheni ngicabanga ukuthi ungaba mnandi kakhulu siyasusa amehlo ethu endaweni eqondileyo ngize ngizibuza ukuthi kanti kubi yini ukuthi uNkulunkulu asibusise asigcwalisele izibusiso ngoba kubi yini ukuthi uNkulunkulu abanike abantwana bakwaIsrayeli amanzi okunatha avulwa ndlo lubomvu usebenzile kwaba kuhle sebonisa okuhle sebechelisa sebenaba sebekhohle ukuthi kade vele khona kuvele ngapi kanti uNkulunkulu angasiphathisa khona lokho uthi kukuhle amehlo kuNkulunkulu kukubi amehlo kuye sonke isikhathi siyabona sizananzela lesi sifundo saphinda njalo nxa sesiyangena ku Psalm 106 iyabe singena ngokujula ikhangela ukuthi kanti babe senza zono bani kasikhangeleni esikungakufunda ku Psalm 105 ivesi lika1 usiya evesini lesihlanu uPsalm 105 ivesi lika1 usiya evesini kangaki lesihlanu sinanzeleleni ubana iletha sifundo bani le chapter verse 1 bongani uJehova memezani ibizo lakhe yenzani kwaziwe phakathi kwezizwe lokho akwenzileyo hlabelelani kuye hlabelelani indumiso kuye khulumani ngazo zonke izenzo zakhe ezimangalisayo thokozani egameni lakhe elingcwele
akuthi izinhliziyo zabamdingayo uJehova zithokoze. Khangelani kuJehova nasemandleni akhe. Unani ubuso bakhe kokuphela. Khumbulani izimangaliso azenzayo, imimangaliso yakhe lezahlulelo azikhuphayo. Uthi lapha ucela ucathana khumbulani ini izimangaliso zakhe azenzayo. Yes. Ngemva ubona aqala ukuthi imdumiseni ubani uNkulunkulu. Ngicela nje singakayi phambili ohluye ku7 no 8. 7 and 8. Yes. UnguJehova uNkulunkulu wethu. Izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke. Verse ngelika 8. Uyasikhumbula isivumelano sakhe nini lanini. Ilizwi lomlayo wakhe okwezizukulwane ezizinkulungwane. Iziphi izehlakalo zembali lezi esifunda ngazo ezivezwa kuleli ihubo esifunda ngalo ngalesikhathi? Kule mbali bani esifunda ngazo kuleli hubo ka105? Sithola uNkulunkulu lapha uNkulunkulu ogcwalisa izithembiso, uNkulunkulu ezithembiso. Into yokuqala uNkulunkulu ogcwalisa yini? Isithembiso. Yes. So uletha ke lapha isithembiso oqala elo Abraham. Amen. Kulandele isithembiso esifana naye sibuye futhi kubani? kuIsaac. Sibuye futhi kubani? kuJakobe. Sibuye futhi kuJakobe. Bese sithola lesi sithembiso gcwaliseka ngoJoseph. Esokususwa kwabantwana bakwaIsrayeli sebebuyela futhi elizweni langapi? eleKhenani segcwaliseka ngoJosefa, uMoses lo Aaron. Yes. Yikho esukuthola lapha ukuthi uNkulunkulu vele yena unguNkulunkulu othembekileyo. Thina njengabantu sesinganhlanhlatha siyelelali, kodwa uNkulunkulu katshintshi, uthembekile. Akuthembisileyo uyakugcwalisa. Uyagcwalisa. Yes. Ukhona lokho ukutsho? Ya, lokhu kwenzakala ukuthi udumo lubuyele kuNkulunkulu. Right. Ukuthi uNkulunkulu ofananayo ovumeleyo ukuthi uAbrahama nawe esithi suka ebantwini bakini. uNkulunkulu futhi ofananayo ovumela ukuthi uJoseph asuswe ebantwini bakubo ayephila eyintandane elobaba aphile kodwa phakathi kobugqili. Ngokunjalo uNkulunkulu abesesithi ngaye akhulula abantu bakibo ngenxa yendlala eyayisikhona. So nguNkulunkulu ongakhohlwayo isithembiso. So ngezinye indlela lapho esikufundayo babukeli labalaleli yikuthi akulanto entsha phansi kwelanga. Okusivelelayo lathi kwake kwavelela abasendulo. Okunye lapha nxa siqathanisa ikakhulu izahluko lezi zombili uchapter 78 lo 105 sithola ukuthi phose kukhuluma into efana nayo. Kodwa kukhona okunye lapha okwenza lezi zahluko zichiyane. Yikuthi usahluko 105 akathinti ngamaphutha ayenziwa nguIsrael. Amen. Uthinta izinto ezinhle. uNkulunkulu azenzayo senzela uIsrael. Yes. Okuthi ukuthi uNkulunkulu ayisiso sonke isikhathi lapho aba uNkulunkulu uyabe phethe induku echaya kumbe phethe red pen emaka. Hayi, kwesinye isikhathi uNkulunkulu uza engelalaka kithi. Elothando eveza uthando lwakhe. Kubisela futhi la kubachumayele ukuthini hayi ayisizo zonke intshumayelo kumele zihlale ziqhula ngokuphela, ezinye kumele zithobe. Izindlela iBhayibheli kumele sithande. Ulansi lesabe yangithi ngoba uNkulunkulu uveza uthando. Lalapho uNkulunkulu aveza ulaka lwakhe khona. Lulaka lokusiqondisa ukuthi khona siphendukele ngakuye ngoba yena eluthando. Okunye nguthola kwaMphana incwadi lasa ku verse 1 kwa 105. Uthi khona kumfanele sazise abantu ngezenzo zayo inkosi. Ngoba okunye ukuhluphayo ukuthi suka thina kwesinsikhathi nxa senthe uNkulunkulu wamphendula wangenzela imangaliso ngiyazithulela kumbe udumo lwangikhona lubuye kimi bese ngani yimi enhlaniphileyo yimi ngikwazi ukuthi izinto ngizibambe njani. Ikanti ke nxa singaqhubekela phambili sitshela abantu uNkulunkulu umuntu ngambuza isikhathi wena wakhanya uphumela into zizima kangakanti ungathi uthi impilo these days ufuna abantu abahlakaniphileyo. Hayi, uNkulunkulu udumo leyo kuNkulunkulu uzangincedisa khona lokuthi khona ngingadlamuli.
njengo-Israyeli esimbona phambilini esehlamuka ngemva kwezehlakalo ezinhle uNkulunkulu ayemenzele zona. Kule nto eqakathekileyo ithintileyo lapha eveza uNkulunkulu njengogcwasa ini isithembiso sakhe kumbe isivumelwano sakhe icovenant oze wangikhumbuza uExodus 3 ivesi lika 6 akuyibale ngisho Exodus 3 verse lika 6 bese ngivulile nje kodwa lapha ithi yona wathi futhi nginguNkulunkulu kayihlo uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaac uNkulunkulu kaJakobe uMose wafihla ubuso bakhe ngoba wayesesesaba umkhangela ubani uNkulunkulu angazi bese sicabanga ukuthi kungenxa yani uJehova eziveza ngale indlela kuMose sikhumbule ukuthi isifundo singaso kaThesi 105 njana ichilo oka Gacheni ukuthi yena sihaya uNkulunkulu ogcina yini isithembiso athinte ngabokhokho thinte ngabokhokho sizakhumula ukuthi uAbraham wathenjisa uGenesis chapter 15 ukuthi isivumelwano leso uzaba lesizwe esikhulu zasidabula kodwa lesi sizwe sisakuyahlala ezweni njani elengesilo labo okweminyaka engu400 nxa iseziveza kuMose uqala ngalamagama ngiNkulunkulu kayihlo uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaJakobe njalo njalo okutsho ukuthi ngiNkulunkulu ogcina ini isithembiso uNkulunkulu ogcina isithembiso kugcina isithembiso sikhona lapho mfundisi kutshengisa ukuthi amadoda la aqanjwa lapha ayelenkambo loNkulunkulu ngababelalela uNkulunkulu okusipha ichallenge nxa sikusona lesi sifundo ukuthi lathi kasifise nini ukwenza kuhle njengoba uAbraham wayenza kuhle Isaac wayenza kuhle lo Jacobe wayenza kuhle labo bonke esingafunda ngabe eBhayibhelini ama patriarchs laba abayenza kuhle so sile challenge enkulu kakhulu ukuthi basichiyela imbali enhle bese siba lo mbuzo ukuthi thina sichiya mbali bani namhlanje njengebandla namhlanje nxa kungabhalwa ngathi ibandla lanamuhla kuyini okuhle okungabhalwa ngathi okungaphathisa ezinye izizukulwane ngesikhathi esizayo kusichiyela inselela enkulu kakhulu khonapho ngifira umkhumbulo ukuthi khona nxa ufunda nti uMose kuthiwa khona wafihla ubuso bakhe ngoba wayesaba ukumkhangela uNkulunkulu uMose alubani imbali wayengayifundanga ngezisanga lokuthi uNkulunkulu lo ngubani nxa sokubaliswa bonke laba abantu ngicabanga ukuthi uMose wangawuthatha mahlayana ngibe sengizibuza ukuthi labantwa bethu kaThesi lezizulwana zethu nxa uNkulunkulu ngakhuluma laye abalise bonke bona laba abantu kuyamethusa yini sokusiya ukuthi imbali yangikhona uyithole njani uyitholele ngesisindo sangikhona sokuba kwazi ukuthi uNkulunkulu lo nguyodala ezulu nomhlaba nguyosigcinileyo siphila nje ngenxa yakhe kunje silindele umhlaba ozayo silindele uKristu ozayo ngicabanga ukuthi silomlando ngade ukhuluma ngechallenge kwamba okunye sikutholayo lapha imbali sipha isisindo sokukholwa kwethu isinika isisindo sokukholwa kwethu kumele ukuthi sikunanzelele ukuthi embalini lapha sivela ngapi so kumele abantu bakaNkulunkulu sibazise ngembali babukeli labalaleli imbali kumele siyazisane ngemakhaya lalapha esihamba khona ukuthi ukuze sibe yilokho esikho khona savelela lapha njengebandla even ibandla lethu lilembali khona lokho kuyasikhomba ukuthi uNkulunkulu lo ngwembali kumele sibe la imbali indlela okuletha ngayo ingikhumbuza iquotation kaMrs White yes mbona ngayehaya eqinisa kakhulu ngokuthi umuntu engakhohlwa lapha vela khona nansi lapha asilakho ukwesaba ngekusasa ngaphandle nxa singalibala indlela inkosi esithungamele ngayo lemfundiso yayo esikhathi sethu esidlulileyo embalini bamba khapho ngakayiqede ithena kasinakwenza njani okwesaba sonkeni asinakwesaba ngaphandle nxa singalibala indlela ngaphandle nxa singalibala indlela lapho senjani esithunganyelwe khona lapho esivela khona into kundawo kwezwakala bebenilandela igama lakho leli ukuthi imbali iqhakathekile kakhulu ekukholweni kwethu kumele sikhumbule lapho esivela khona
singapheli njengomuthi wesintwini ofa labantu Yeah. ofa labanikazi ya kwakulomuthi onje okwelapha inyoka kudala kwedlula umuntu wafa lo muthi wakhe so uqathe wona sinjani sitshelane ngoba ngiyazwa indaba kadadewethu ukuthi kumele abalandelayo batshelwe abantwana batshelwe yes sikhonapho mfundisi ngize ngikhumbule esinye isehlakalo ngomnyaka sisiya kuma effort right ibhasi yasibanjwa ngumhlabathi emfuleni sakhonona kakhulu alright sakhonona kakhulu kambe sisiya emsebenzini kamlimo kwaze kwasa silokho sizama ukugebha ibhasi lokho kodwa ke kwathi ke ngemva kwesikhathi sasesinanzelela ukuthi hayi uNkulunkulu uvumile ukuthi ibhasi le ibanjwe lapha lichebechebe ngesizathu sokuthi kulomuntu wafika ekseni dakiwe phethe utshwala bakhe kwangani uyadlala uthi hayi sengifuna ukuthi utshwala lobo ngicela lingikhulekele alright sahamba laye sayilahla utshwala sakhuleka esakuzwayo ukuthi kwakule site lapha kwakuzachunyayelwa khona thina sidlula sisiya kwenye indawo takhona wasala wabhabhathizwa le muli yakhe amen okuthi ukuthi kwesithina sase sigijimela ukukhonona so izehlakalo ezinjengalezi ziyancedisa ekuthini next time nxa kungaba lohlupho hayi udinga ufuna ukwazi ukuthi kade vele uNkulunkulu why evumela ulutho lolu ungakagijimela ukusola umlimo so kuqhakathekile kakhulu ukuthi indaba yembali le siyilandelele ngoba iloku siqinisa ohambeni lokukholwa ngoba abantu abaningi nxa kusenzakala ulutho bagijimela ukukhonona kanti why uNkulunkulu esenza so kanti vele okuhluphayo kuyini okwenza abantu baba bakhohlwe ngemisebenzi kaNkulunkulu kuyini esebese sikwenza osenza sikhohlwe okusenza sikhohlwe isikhathi esiningi ukuthi sifako kwethu phambili singafako njani okwethu phambili akusibhalele isihlabelelo sika 106 ivesi ka 45 maybe qala ivesi ka 1 siya ku 3 suseqaso siya ku 45 verse 1 Dumisani uJehova bongani uJehova ngokuba ulungile uthando lwakhe lumi lanini ngubani ongamemezela imisebenzi emikhulu kaJehova loba atsho ngokugcweleyo udumo lwakhe na babusisiwe labo abahlala besenza ngendlela enhle abahlezi besenza okulungileyo verse 45 right ngenxa yokuba hawukela wakhumbula isivumelwano sakhe wathi ngothando lwakhe olukhulu wadeda verse yebe ngifuna verse 45 wasikhumbula ini isivumelwano nxa singa mina sike sayibala nje 106 ngamafitshane 106 ngamafitshane lesahluko silazifundo bani silezehlakalo bani lezifundo bani zembali eziphawulwa kulesi okumele sikukhumbule ngoba imbali iletha bana sikhumbule okwenzakala sesizwile 105 ubana kwena sikhumbuze khona sesizwile ngo78 ubana kwena kumele sikukhumbule pho 106 kuyini kumele sikukhumbule okumbalwa kuzehlakalo zikaNkulunkulu lapha sikhunjuzwa njalo ukubona kwaIsrayeli alright uIsrayeli wona ukwathinta indaba yokukhonona sinikiwe even abathungameli kuzo zonke izindawo ngisho la khona lapha ezweni emazweni kulabathungameli siyakhonona kakhulu sithola isiga lapha abantwana bakwaIsrayeli bayakhonona ngoMose ukuthi kungani Mose ngisho labo dadewabo baze uMiriam lo Aaron ukuthi why Mose wena izindaba zibuya ngawe even ngale kumanani so esikuthola lapha yikuthi abantwana bakwaIsrayeli bayavukela abathungameli lathi namhlanje sisuka sikhohlwe even emabandleni kumbe lapha esihlala khona ezindaweni esihlala khona sisuka sikhohlwe ukuthi uNkulunkulu nguyofakileyo abagcotshiweyo bakhe kumelanga sibathinte so isifundo lesi sibuya kithi sibuya la kimi ukuthi nxa abathungameli bekhona asibanikeni iroom yokuthi umlimo nguyovumile ukuthi babe khona phakathi kuyathathekisa akukhulumayo
ngoba into le yayingani into elula nje but ijudgment yabuya lapho ukuthi umhlaba uvuleke uginye okhora labo dathani labantu ababo lento zabo zonke utshengisa ukuthi into serious kakhulu okumele siqaphele lathi namhlanje ukuze singahambi ngenyathelo lapho olokuhlonipha bengafisa nje ngamafitshane kwana sike siqambe ngoba nxa sesikhangela 106 imbona ngani uyazika abese thinta izono ezesabekayo singaqamba kabili ezintathu uqedisa khona kade ukhuluma ngapha. Okay, imbengisathi mina ukutshengisa ukuthi kufanele ukuthi sihloniphe ileadership kaNkulunkulu ngezikhathi zonke ukuze lathi singagcini singasafika ngekhaya ngoba laba babe siye eKenani kodwa kabafikanga okhora labo dathani ngokunye ekade ngifuna ukufitizela lapha. Ukhona omnye nga-highlighter ezimlutshwana esezifumana ku-106 maybe aqalani sibaleni uverse ngelika 5, 6 lo 7 5, 6 lo 7 yeah. Ukuze lami ngikholise ukuphumelela kwalabo abakhethiweyo ukuze ngabelwe entokozweni yesizwe sakho ngihlanganyele lelifa lakho ekudumiseni. Right. Sonile njengalokho abakwenzayo okhokho bethu senzile okubi senza izinto ezimbi. Lapho okhokho bethu beseGibhite abayinakanga imimangaliso yakho kabazikhumbulanga izenzo zakho zomusa ezinengi bahlamuka bengasolwandle olubomvu. Bahlamuka ngeziphi indlela akufunda uverse 13. Uverse 13 uthi yena lapha kodwa baphanga bakukhohlwa lokho ayekwenzile abaze balindela ukweluleka kwakhe. Mina okunye enguthandayo lapha ku-106 ukuthi uNkulunkulu ulothando. uNkulunkulu ulothando, yes. Lanxa singabe sihlamukile, lanxa uIsrayeli ingabe wayehlamukile, nxa iphendukela kuNkulunkulu, uNkulunkulu asoNkulunkulu obalisayo ukuthi handi lapha wathi uNkulunkulu othethelelayo. Yes. So unye okungithathekisa uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi kasowezikhwili njalo kabaliseli. So ihubo leli liyasikhumbuza ukuthi hayi lanxa uIsrael izizona ezesabekayo bakhanda amathole bebenza konke okuningi kodwa nxa siphenduka sibuyela kuye uyanjani futhi uyasamukela uyathethelela siyakubongela lokho khona okutholele. Okay, ngigcizelela khona lapha singakhangela uverse 28 okhuluma ngokuthi bakhonza uBhali. Ngabala sisehla sisiya phansi kuthiwa khona abanikela abantu ababo amadodana lamadodakazi ezithombeni. So ngezinye zezono esizithola lapha eziqanjwayo indaba yezithombe kulula ke ukuthi sikhulume sidlula ngayo ngoba kanengi nxa sikhuluma ngesithombe okufika engqondweni yomuntu ukuthi ngokuyinto okubaziweyo okuguqelwayo okuyinto kufanele ukuthi siyichiye icace esifundweni ukuthi izithombe zalezi insuku ngezinjani ngoba singaba sengozini eyokuzikhonza lezi zithombe sigcine lathi singasafika eKenani yokunikela labantwana ezithombeni lokunikela abantwana ezithombeni. Angitsho ukuthi iTV imbi kodwa nxa ngasazanga ngayelusa ngiza kuvuna ngoba ngaba busy kakhulu ngiyekethise ukufundisa kulabantu abami bese funa bamfundiswe iTV sokusiba sekubonikela umntwana esithombeni. Yes. Uza kufunda izinto ezimbi ezakumlimaza ekusasa yakhe kanti nxa ngiyelusa iTV kulezifundo ezinhle umntwana angazifunda ngaphi khonapho ezinye ngeze education lane kodwa ngapho kuba umhlambi kazalusile nxa ngimthulisa lokho kwesithombe ngizambulandela indaba yokunikela indaba yezithombe lejulile. Right. Ngoba ungacabanga nti ulutho vele othi khona awukwanisi ukuthi uphile lungekho. Yes. Nxa ungasoNkulunkulu isithombe. Right. Ungakhangela amafoni indlela esiwabamba ngabantu abaningi. Nansindaba. Uyathola umuntu angaphile vele ifoni yakhe eduzane. Bijana sekhangelile. Bijana even semhlanganweni uzathola ukuthi abantu babhizi basemafonini akuphileki. Ugcina sokuyisithixo phela.
So ke asinanzelele even le ma TV la athintayo kulabanye abantu abalama program ayikho ni program yakomlimo I program yakhe athi noma soku10 le ivela kuvuma ukuthi ngikhude mangcono edinga ezame ukuthi nxa ungalama gates aye kwenye indawo uthi ayithola ngoba angalayo lokusuku akuvumi so ke sinanzele ukuthi khona kwesinye isikhathi izithombe esizibazela zona thina singananzeleli sabe lokho siphambuka entandweni kaNkulunkulu. Mfundisi ngifuna ukugcizelela lapha kubabukeli labalaleli ukuthi bakhumbule imbali lokuphenduka. Imbali nxa siphakathi kwayo kumele sikhumbule ukuthi kumele siphendukele kuThixo. Sithola lapha umcombo esiwutholayo kaMosi lo Phineas. Ukwathinta lapha ukuthi bamele uKristu. Ukuthi babe ncengela abantwana bakweIsrayeli. uKristu kade usendaweni engcwele uyasincengela. So umlando esilawo omkhulu babukeli labalaleli ukuthi lathi asingangene engozini. Umlando esilawo ukuthi ihubo lika 106 libuye kithi ukuthi umlimi uyasikhumbuza ukuthi mina lawe kasike sibale imbali leyi sibe sesiphenduka. Phela kule ndaba ezinhle esizifumana nxa usiyaphutsha isifundo sethu sika 106 ziziphi indaba ezinhle okwazithinta ngamafishane. Alright. Indaba ezinhle lapha ngezokuthi uNkulunkulu othethelelayo ulothando. Yes, olothando. Yikho ke khathesi njengoba echilo uMaphosa silo Jesu osimele kuBaba osincengelayo. Yes. Njengoba uMoses wancengela uIsrael. Lo Israel ngesenzo uPhineas ngesenzo sakhe lesane sokugwaza abantu ababephakathi kokufeba. Wakhuzula kalo kaNkulunkulu. So thina khathesi okusiqinisayo ukuthi silo Jesu osimele kuBaba osincengelayo. Khonapho singakasuki ngasikhala uPhineas lo Mose nqaba bencengela abantu kuNkulunkulu bacela uxolo. Ngicabanga ukuthi thina ke nxa abanye abantu besesonweni akusihluphi yini ukuthi khona sibafinyelele sibakhulekele sibancengele kuNkulunkulu lawe bengabasindisiweyo ithumo esipartner kwalo uma uthi khona kumbali na le nxa abanye bakwenza lathi kasifundeni nokuhle okumele sikwenze. Ngibona nosokumele kube ingoma enhliziyo yethu ukuthi ngiyafuna lo mlilo. Amen. Wabasendulo. Sigijime njengalokho silomkhankaso wethu ngapha kuZimbabwe West Union Conference ukuthi Pentecost 24. Amen. Sikwenza ukuthi bathandekayo abanengi bawuhotshe lo moya sibalekele ingozi. Akusifundele amahubo ngo-80 ivesi lika 12. Umahubo ngo-80. Yes, ivesi lika 12. Kungani na usidilize imduli yalo ukuze bonke abedlulayo bazikhululele izithelo zalo. Right, akubuyele emuva futhi ufunda ivesi wabe ufuna uqala ngo-12 usiya ivesi ka1 ke sesipese siqoqa ke ngalama vesi. Sizwe malusi kaIsrayeli. Right. Wena okhokhela uJosefa njengomhlambi wezimvu. Wena ohlezi esihlalweni sobukhosi uphahlwe ngamakherubi. Benyezela phambi kukaEfremu lo Benjamini lo Manase vusa amehlo akho woza usisindise. Kuyini esikufumanayo kulesi sihlabelelo esika 80 abantu bakaNkulunkulu wani bavezwe njani kuleli hubo kanti njalo kulethemba bani elikhulu abalincengelayo leli hubo esifune ngalo verse 1 le verse 12 lamanye amavesi asingabalanga. Sinika umfanekiso wesivini senkosi. Uthi yena lapha uIsrayeli uvezwe njengevini uNkulunkulu alisuphule eGibhithe. Abantwana bakweIsrayeli sithola lapha bencindezelwa bephakathi kwelizwe laseGibhithe. Kodwa uThixo umusa wakhe njengoba egcwalisa isithembiso uyabakhipha abase ezweni lenala esithi lona yiKhenani. Wena umya ukufumanayo kuleli hubo njalo. Okuyikho futhi uNkulunkulu awudinga ukuthi akwenze. Nxa sikhangelena nomhlaba esiphila kiwo. uNkulunkulu ufuna usisiphole eGibhithe njengevini lakhe. Asise ezulwini lapho esakuphila impilo engelabuhlungu impilo. Okay. Alright. Okunye nguthola lapho. Okay. So okunye ngicizelela kulokho abakukhulumileyo. Yes. uNkulunkulu nxa ekhipha isivini lesi esingu-Israyeli eGibhithe aye kukhangelele ukuthi sithele izithelo ezinhle.
kodwa ke sithola ukuthi akubanga njalo. Sebekhona ngale eKenani bakhohlwa lokhu uNkulunkulu abenzele khona. Lapho isifundo kulapho esilokho esibuyela khona. Bakhohlwa. Bathe khona sebekhohliwe baqalisa ukukhonza abanye uNkulunkulu. Baqalisa ukwenza imikhuba yezizweni. Sokusisa ku-Isaiah chapter 5. Yes. Okukhulunywa futhi ngesivini esifana nayo. Kodwa kona ngenze njani akula okade kumele kwenziwe engakwenzanga. Kanti isivini ngubani? uIsrael. Akula okade kumele kwenziwe engakwenzanga. Ngisusile amatshe ngathela amanzi ngafaka umquba. Kodwa isivini sithela izithelo ezibabayo. Abe sesithi sengikwazi ngizakwenza. Ngizasusa uthango. Lapho yikho kule ndaba ethusayo la. Ngizasusa uthango. Izinyamazana zeganga zizenzela umathanda. So uNkulunkulu usihlengile. Usikhiphile eGibhite eyimpilo yesono. Akukhangeleleyo kithi izithelo. Amen. Izithelo zakomoya, uthando, lakho konke imisebenzi emihle engenziwa ngamaKristu. Nxa singasayenzanga kuhle, asisaphakamisanga iflegi yezulu. uNkulunkulu uyasusa uthango. Indaba yokususwa kothango le kuvezwa ukuvalwa komusa ebantwini abangalalela ubani? uNkulunkulu. Yikho okunye engikutholayo la. Asikhangeleni ukuvikela iphelileyo ukuthi into kabanzi ngoNkulunkulu njengomalusi wethu. Labo esihaye khona sakhangela amahubo ngo-23 okunjalo. Ivesi lokuqala lithena zwana malusi kaIsrayeli. Kunesekufundayo bengakakhutshwa eGibhite. Kunesekufundayo ngalokhu uNkulunkulu abenzela khona abantwana bakhe abakwaIsrayeli ngoJosefa. uNkulunkulu wayevele engabachiyanga ngoba umalusi phela njengesifundo sevikela iphelile sinanzelela ukuthi wayengachiyi izimvu zakhe. Ithe yona wena okhokhela uJosefa njengomhlambi. Yes. So uNkulunkulu wayengabachiyanga even bephakathi kokuhlupheka. Yes. Sebehlaselwe indlala beseKenani. Yes. All right. Sinanzelela ukuthi ekuhlaselweni kwabo indlala wayevele elungisa icebo phambilini. uJosefa wadlule ekuhluphekeni ekugcineni waze wafika sigcina esengumbusi la sengumuntu omkhulu eGibhite umuntu wesibili elungiselela ukuthi uhlupho lolwani oluseKenani ngale olwendlala lungaba khona nguye osezancedisa ukuthi ukudla kutholakale ngapi kubafowabo. So wahle wabona uhlupho khonale kanjani. Yes. Njenganela lokho lisola ngemoto uthi impotha kayisavuki. Kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wenzelani phambili lapha. Mfundisi ukuthi bahamba khonapho. Esikufundayo ke nxa sokuthinta indaba kaJosefa. Uyasivezela lakithi ukuthi inkambo yokukholwa bathandekayo idlule bunzimeni ukuze sifikise eKenani lasezulwini. So lathi kumele singahlalisi ithi singamaKristu sesizahlala kuhle. Hayi, kumele sidlule bunzimeni ukuze siyefinyelela ekhaya. So ukukhonona lokhu kumele siqaphele indaba yokukhonona uNkulunkulu kasikwazi ukuthi yena ucebani. Ukho konke kasiqhubekeni sikhangele kuye ngoba ngiyokwazi ukuthi phambili ngale ulungisani weluyelukane thina singakwaziyo. Thina singafunda ukumethemba sonke isikhathi kukuhle ukubi kuzasiphathisa. Ku-106 ngicela ngibuza ngendaba ezinjani ezinhle. Kodwa ku-80 ngibuza ngesibusiso esesifumana ku-80. Sitshela ngesibusiso esinjani esifumana ku-80 singakedluleli phambili. Isibusiso esisithola lapha ngesokukhululwa. uThixo uyasisindisa singamlalela. Ngoba singafunda laphana kuManani chapter 6 verse 22 kusiya ku27 lapha. Uthi uJehova wathi tshela uAaron lamadodana akhe uthi le yiyo indlela elizabusiswa ngayo abako-Israyeli. Khulumani lithi kubo uJehova alibusise njalo agcine uJehova kakhazimule ubuso bakhe phezulu kwenu njalo abe lomsindabendle. uJehova akhangelise ubuso bakhe kini njalo aliphe ukuthula. Ngokunjalo bazabiza ibizo lami phezulu kwabako-Israyeli mina ngizakubabusisa. Angisoze ngisakhomenta ngoba isihle yaqeda konke ivesi. Hayi siyabonga. Akuhle ungifundele u135 evesini ka10 lo12 67 lo10 lo12 135 verse ngelika 6 lo7 susiya ku10 lo12.
uJehova wenza loba yini ayifunayo. uJehova wenza loba yini ayifunayo emazulwini lasemhlabeni, ezilwandle lasezinzikini zazo. Wenza amayezi aqubuka emkhawulweni yomhlaba. Uthuma umbane kanye lezulu. Avulele umoya oseziphaleni zakhe. Verse 10. Wazilahla phansi izizwe eziningi, wabulala amakhosi alamandla. uSihoni inkosi yama-Amori, u-Ogi inkosi yaseBhashani, lawo wonke amakhosi aseKhenani. Wanika ilizwe labo laba ilifa labantu bakhe u-Israyeli. Sisiyabonga. Kuleli hubo ka-135 kuyini esikufundayo ngoNkulunkulu embalini, ngobukhosi bukaNkulunkulu ngaphi embalini? Izifundo bani esingazithola ezingasisiza thina ngokwethu? uNkulunkulu mkhulu, ngeke aqathaniswa lezithixo izithombe zemhlabeni. Nxa uyifunda usiya phambili uthola khona izithombe lezi kulamakhala but akuzwa lutho, kulendlebe akuzwa, kulamehlo akuboni. Kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo esifunda ngaye kuleli veki sinanzela ukuthi uNkulunkulu wayenza izimanga ezinkulu. Akula sithombe sake savula ulwandle olubomvu. Akula sithombe esake sakhipha amanzi edwaleni. Akula sithombe sake saprovide ukudla. uNkulunkulu mkhulu, ngeke alinganiswa lezinye izithixo ezingakhonzwa ngabantu emhlabeni. Uverse 4 oka 135, uverse 4 135 uthi ngoba inkosi izikhethele uJakobe. Sibonani ukukhethwa kwakhe, ukuthi ayikela ngisichaye kanje mfundisi, siyabonga. Iyasuzula umbuzo. Singazinconozi. uIsrael wayengamelanga ukuthi azinconose kulabanye abantu. Lapho esikuthola lapho ukukhethwa kwaIsrael kwakweyeme phezulu kwamandla entando yenkosi. Okutsho ukuthi uIsrael kalamandla ukuzichaya isifuba. Lathi njengamaKristu namhlanje ke lani ngibuye kwabukeli labalaleli. Akumelanga sizichaya isifuba ngokuthi singamaKristu. Kumele sibonge umusa uThixo awenzela abantwana bakwaIsrael. Yikho ngikutholayo lapha namfundisi ukuthi uIsrael wayefuna ukuthi yena azinconoze. Yikho lapha singaya ku1 Peter chapter 2 verse 9 yathi ukuthi lina liluhlango olukhethekileyo. Okumele ukuthi lapho esikhamba khona akuveze uKristu ayikhona thina. So ongazenziwe ngangcono kulabanye abantu. Yes. Kodwa ukhethelwe isizathu. Khethelwe isizathu. Kumele sibaneke. Engikuzwisayo abathandekayo la kubalaleli ukuthi uJehova akakhethi ayehlukanisa abantu kungela sizathu. Kusukela isono sangena ngaphansi kwelanga uhlezi ebeka abantu abathize ukuthi bamveze emhlabeni. Amen. Kuthi ukuthi la nxa wena ubungakamazi uNkulunkulu ekhethe umuntu wena omaziyo kumele ube ukukhanya kwalonjani ongamaziyo. Lokho sokusethi lonke selengabakhethiweyo phela. Amen. Yes, ukhona lokunye so kumele ngisiqhathe ngakho ukuthi khona ngenza lokho uNkulunkulu angikhethele khona. Uwedli ukuthi khona mina ngokaNkulunkulu kuphela. All right. Yebo uyangikhumbuza uthi asiziqhathe ukuthi ngenza lokho enjani engukhethelweyo. Hathi bana ngizibize ngegama lokuthi ngiyilokho kodwa ngingenzi lokho enjani engukhethelweyo. Uhlupho lona lo mfundisi olokuthi bazibona ngani bangcono. Yilo lwabangela ukuthi uIsrael ahle ukuchumayela. Ngoba abantu bathathele ezinye izizwe phansi babizwa ukuthi ngabezizwe. Ibambe khona apho. Thina ke kathesi. Kathesi sengozini bani ngamazwi wacho. Sisengozini. Siyenesa ukuchumayela yini? Usibanga yikweni bana singaphumi ku total member involvement. Uhlupho esilalo sizibona ngani singcono. Alright. Ikakhulu nxa siziqathanisa mhlawumbe labe kwezinye inkolo. Alright. Sizibona ubungcono bethu busenza singafuni ukuhlanganela labo. Kulapho buyingozi khona. Ukuthi sibona ngani abanye bayizona ezinkulu ukuthi asifuni ukuthi sihlangane labo. Engangena umuntu egqoka amacici echurch. Sokulohlupho olukhulu. Uthi simphelekezela ngamalokho zenini ngamehlo asozayihlala phansi. Kunjalo. All right. Ukhona ufuna ukukhuluma okunye khonapho.
So thina asithakazelele ukuthi lathi sibe lembali ezabalwa. Ngoba kunje sibala imbali. Yes. Right. So lathi ke okungasithathekisa ukuthi khona asi-create imbali ezafundisa abanye abantu bafunde ukuthi khona uNkulunkulu kunakufunayo. Engafisa abana sifise kuthinte masinyane siphetha isifundo sethu ukuthi kithi thina namhlanje singaba leqiniso kanjani ukuthi kasilazo ezethu izithixo empilweni zethu. Okumele Yes. okumele sikwenze mfundisi ukuthi sifake uNkulunkulu kuqala kukho konke. Alright. Ukuze singabi lezithombe. Yeah. Okay. Ngoba sike sakuthinta endabeni ezithombe ukuthi isikhathi esiningi silezinye izinto esesiwa kuqala. Uvuke ekuseni ungakayenzi lutho. Ifoni yakho yesuqalisa ukucheck ama-updates. Right. But kungaba iBhayibheli. Uyasinceda ukuthi sibe updated empilweni yokukholwa. Owakho olakho ngakuthi uma balaleli uphendla umbuzo ofana nayo kumbe okunye ubona ukuqhakathekile. Mina usona sisifunde ngutholayo ukuthi imbali iqhakathekile kodwa nxa ingasakhitshirwa ngaphandle ukuthi yaziswe abanye iyaluza isisindo sayo. Ngakho silomlando ukuthi khona sihambise ivangeli phambili. Sitshela abantwana, sitshela izimuli zethu, izihlobo nje labangani. Yekela mina ngihle ngiphethe ngokuthi bathandekayo uJehova olomusa. Amen. uJehova uyagcina lokho asithembise khona. Thina njengabantu singakhohlwa bona uJehova usenzeleni izolo. Asihambene nje khona okwasekufunda ngoIsrael wayezolo. Kuyaphila lasempilweni namhlanje. Kasigcina izithembiso kaJehova ngoba yena unjani uthembakele. Elakho lokugcina ubusosikhulekela. Kasingakhohlwa uNkulunkulu asenzele khona. Nxa kuvuma ukubhale phansi list yezinto uNkulunkulu akwenzele zona. Isikhathi sonke nxa phakathi kwesikhathi esinzima khumbula lokho uNkulunkulu akwenzele khona. Sizaba lethuba lomthandazo. Baba wethu ophakemeyo osekuphakameni ezulwini. Sithanda ukubonga isifundo saleli viki esiza sizosikhumbuza ukuthi singakhohlwa lokho senzele khona. Sinenge izibusiso osenzela khona zona insuku ngensuku. Sincedise usiphathise sizikhumbule ukuze sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu othembakileyo. Sengathi lesi sifundo singaletha imvuselo lenkulu kubo bonke abantu abazakuzwa lesi sifundo ukugoqela lathi esilapha labasincedisayo abasiphathele imtshina. Sifiso sethu ukuthi ekugcineni kwezinto zonke sitholakale singabenze kuhle sibe khona embusweni wakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.